So ta sa Mactan New Town. Muna ni bago kay Mactan New Town. June 2025. Nindot kayo kahoy. Mura na siya IT Park sa Mactan. Dagko na po kay building. Di po basta-basta. Shopping center na po siya. Dagko kay kondo. Okay. Pagani coming soon. Robinsons, Easy Mart. Nakanindot rin kay naikahoy. Napag bike parks. Starbucks. Newtown Boulevard. Dagko building eh. Di sa Jude basta-basta. Landong na kay dire. Tungod sa kadako, Savoy Hotel. Pandi Manila, Samurai and Geisha Lounge. Global Leaders International School. Korea on the plate. Ay. Bag-on. Tagko na kayo. Building. Samo na siya. Belmont Hotel. Ay Savoy Hotel o Belmont nagtupad ra. Wala, Belmont. Nato sa anahan. Mega World. Daghan kang gi-construct. Daghan pang opportunities. Mega World. Na, nindot kay dire hawan kayo. Ya likod kilid naman sa Shangri-La. Shangri-La eh. So keep right nanta. May exit dito. Natog na ba exit? Tako na yan. Asa exit ani? Exit sir. Asa ni padong? Entrance man dito eh. Sa dagat? Padong beach ba? Are na. Okay. Ari. Foto man dito. Foot? Okay. So nay makakasoda dito. Dito. Sige. Thanks.